Želite da krenemo daily upload? Da ili ne? Šalim se, naravno, svakako idemo daily upload uskoro. Još bi više predonili kad bi lajkali ovaj video i pretplatili se na kanal. Sportska oprema po super cijeni samo na sajtu Airgoal. Ako vam trebaju sportske tenisice, dresovi, majice ili bilo koja druga sportska oprema, posjetite sajt airgoal.com i iskoristite kod Archer za dodatan popust. Link sajta nalazi se dole u opisu videa. Ok, danas ćemo vidjeti nešto gdje se moramo nasmijati. Mislim, poanta cijelog videa je da su ovo smiješni momenti, a sad ćemo vidjeti koliko su smiješni. Ovo tu nije smiješno, ovo tu je žalostno za ekipu koja je, mislim, smiješno koliko ovaj gazda pao, ali... Dobro, ok, ovo je smiješno već sad, makar malo bolje pogledam, ne bih htio biti taj lik, ali dobro. Ok, ovo nije smiješno, ovo je čovjek pokazao skill. To na zavidnom nivou, da je u 16 metara sve bi bilo riješeno, ali pošto nije bio... Nema veze. Golini. Boga mi, baš si golini. Ko bi rekao, a? Jeste gledali tekmu, ljudi? A ja ne znam šta je ovdje funny moments. Zabranili su im taj ples, mislim... Aha, fucking dance again. A mislim da nije to rekao, ali dobro, nema veze. Inače ima priča oko Viniciusove proslave, kao... Rekao je da predstavnik lige ili ko, da je izgleda kao majmunski ples. Nešto u tom stilu, nisam 100% siguran. Njegov igrač je napravio faul. Ok. Šta je bilo, sad nisam vidio, ali da, nema veze. Ovo sam vidio, žena se htjela slikati s Ronaldom. I on nije, ali ne znam koja je, mislim ružno ako stvarno nije htjela, ali ne znam koja je fora bila ovdje. Da li je samo ovako potapšao jer je mislio da se želi s njim... Ne znam. Šta ja znam. Nemam pojma. Ali glupo ako se nije htio poslikati, bez veze. I ništa, on hladan. Ok, ovo je sad smiješno. Zapravo ništa od ovog mi nije bilo smiješno, osim ovo na početku. Frajeru strgo noge. Što bi to trebalo biti smiješno? Ovo je najbrži crveni karton u... Ja mislim, ne znam, u povijesti. 8 sekundi je bilo dovoljno da... Kako se zove? Kreni se, ne mogu se sad sjetiti. Dobro, nije bitno. Uglavnom da dobi ovaj crni karton. I ovo moram priznati da je glupo. Da je tu se Baljos malo, mislim ne malo, nego baš je naglasio. Ovo je glupo. Navijač sam Reala, ali realan sam, brate mili, ovo je glupo. Makar ne znam koliko je to promijenilo utakmicu, Real je bio bolji i sve, ali... Šta ovo dvojica rade? Ovo golman ga juri. Bome da? Jel moguće? Get wrecked, brate mili, Peyton obranio. Neuer! Son! Šteta da ovo nije ušlo. Ali Neuer bi bio dobar špic igrač. No cap. Točno sam znao da će se ovak nešto dogoditi. A nije bila neka šansa, realno. Moglo je to i bolje biti. Kakav pas. Ništa od gola. Da vidim imam neku viziju. Da vidimo naprijed. Dobro. Ni ovo neću. Da. Ali... Ne mogu uopće pojmiti da igrač koji izrađuje milione može promašiti. Mislim, na kraju krajeva svi smo mi ljudi, ali on spava s loptom, ima 3 treninga na dan, stari moj. Ovdje će Mourinho dobiti crveni. Ovo je sad sve novo, znači ovo mi se baš sviđa. Nešto ga izvređao kao budala, ovo ono, da ne spominjem sad sve te riječi koje je rekao. Special one, ali na kraju nije bio u pravu jer vidio sam da se bacio Roman igrač.
Rekao mu je nešto i na kraju se onda išao ispričati jer valjda skužio šta je rekao. Da ne bi bilo nekih incidenata. Pazi ti ovo. Glavom se žrtvovao za to šta je napravio i svejedno su dobili gol. Si se ubalio, brate mili. Uj. Vidimo ovo. Op. Ja ne znam je li ovo on pucao ili ga je htio proći ili šta je bilo. Samo on zna. Jo, hvala da šta je poludio. Gledaj šta radi. Nije normalan lik. Koji ti je? Kako ispucavanje, gazda, bravo. To. Ko je dobio sad? Mislim, nadam se da nije golman jer nema za šta dobiti. Ok. Kakva povratna lopta, brate mili. Gledaj ovo. Ali lijepo ju je zahvatio šta je. I to nekako u padu, u polu, nešto. Kaže, polako samo, De Bruyne nemoj nas natrpat toliko. Da, ovaj frajer iz Maljorke, ja ne znam koji je njemu, šta mu je u glavi, znači bio lud tu utakmicu, lud čovjek. Uglavnom ekipa, ako ste uživjeli ovom videu, razvalite like, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo već u nekom sljedećem videu, tada budite dobri i veliki pozdrav.